Skehed ini topi aing tadi pak anjing. Anjing si mangga mari ya. Lah kena aku aing di gubuk. Bodoh lah. Si anjing. Anjing pada sama kan aing eueuh di saung ku sia. Goblok. Kenaon di dieu? Bantu. Ulang-ulang sorangan ngilu itu wae urang ka laut. Ka laut. Laut mana? Kantong. Andol. Aing juga kudu. Nah, batong kuduin ku daek. Si anjing kudu duit naon oge. Ku daek. Daek heulang ke duit Aing ge senang. motor. Boceng aing. Aku tanggung aja. Ada wadul Asli. coba ngilakan ninja mah aing mantai euy diajak ke si Bangkal kopian yang kopi di situ mana di itu bebaskeun ya batu heula ya anjing kotor teh lus ya anjing kemana we nyusul nih nyusul ke imah ku aing mantai mana aing mah anjing mantai aing Kemana jika setelane ka sawah eta lah cicing. Mang A few moments later. Asal ngadon sare itu ningali laut. laut dong. Laut goblok. Para aing ka laut, depan di sawah. Siapa kawarah, bawa ke laut, siapa goblok? Baru udah di sawah mau bisa ka dieu. Alah. Adan ini euy. Iwang aing sieun adan kieu mah. Kamu salah heula adan sieun. Aing sakeung euy. Tiris. Keung aing. Aing mana boga HP euy. Aing boga HP surat keneh. Cai teh moal naik gitu euy. Sarieun aing. Balik kan cuman mau ke sawah di saung. Rizki ya teh. Udah balik ya. Isuk. Aing balik teh. Ya unggul nih ke dalam motor tuh. Sare. Bang kawarah mana? Goblok itu mau udang tuh. Seberangan. Aji. Bang kawarah kemana? Udang tuh. Cangkeng nih Iya nih laut tuh. Udah sawah panas sama reungit. Pantai Bang kawaran aja dong itu saja. Aja dong itu hodang.
Bang Awara. Lain udang kan. Udang orang. Udah punya itu aja. Kemana emang? Ke laut goblok cuma aing pernah mana saya ini mah. Aduh, sekrame berarti Yang buyang pakai yo. Dua dulu saja, duduk. Kemana sih ya? Kepo ini. Si anjing ngaran karelut tidinya jeung ngamodol deui anjing. Oce heula. Bang Kawara, mana dari luar? Tetap nyari-nyari yang lapu. Lain ke anak, harusnya. Geus. Wih. Ada. Hirup teh. Udah gue di dia pukulan ulin atuh. Naon halau. Ka mana sih? Mana lah. Rana ini rana. Orang namanya aja PR. Goblok. Anjing aing curiga itu ngalatutun. Tuan anjing gua aing tepin gitu sih. Potongan wae. Aing tadi budak saya dapat itu mau potongan wae kemarin nih. Deui inget tuh. Maksud saya di ditu. Ayo, mana ajak heula. Ayo, tikulah kumaha we cara nama. Sok atuh. Dikiraha. Kalah kedeng deui geus. Tengah koyan. Jam 9. Wah, karek jam 8. Iya tuh. Kedeng deui we. Asiar riwa. Bro. Apa? Jadi semua. Goblok. Bro. Ada lah gerak. Kayak orang ulin teh kok. Buat pemandangan halus kenapa? Neng Rangga. Neng Rangga. Pacot. PL. Ayo PL. Anjing. Rai. Kayak tengah koyak. Ah, iya euy. Jam 8 tuh. Apa sih? Kapnya. Udah. Pacul aing goblok. Oh enggak aing gede deui tah. Ya kau ini keruan. Oh, siang Itu jelas mana tadi nih? Nih, sih betul euy. Mana? Kayaknya kenapa? Belum. Kenapa kerja? Bro. Aya si goblok anjing. Naon tak anjing ngeri. Orang ulin enggak? Saya lah kemana aing? Dah. Ayo naon ya? Enak tuh naon lagi na aya ngajak giginya deh. Ulah tadi enggak bisa langkah. Sini program. Siapa seruan dia? Aing ngilu teh. Ngilu atuh goblok kasih. Iya tuh. Kalam. Goblok. Tanya petenanya, orang kayak jualan saya nomor. Kalau mau santai kena mah ya orang. Mana dibawa? Mual atuh kalau Lah, gila anu kerja kulin teh deh. Hareudang panas. Motoran Bang Kawara yo. Mana deh? Gila kieu aing. Panas. ayo tuh. Menilih lah. Oh, nganutan heula. Aja
Yuk. Anjir. Tinggalin bro. Wah, itu laut tapi kaenak yo. Iya, orang samudra kemarin. Kakara orang teh muncak ka laut tapi katieuna cuma di sawah. Ah, panas nih. Ayo, kieu gerak. Nah, sepolong. Ai, Lentit. nah, jak ribut aja. Hah, jak ribut aneh. Oh, kumaha. Ya, positan. Oh, ke sana. Cok atuh, ke sana. Oh, siap. Cok lah. Oh, oke. Siap. Siap. Cok lah. Di situ aja. Ya. Kuat-kuat geuing sia. Naon ngaju ilmu jeung aing. Aing sia. Oh. Pasengan. Lah, udah kuat, aing kuat. Tugas penting. Dak, Cok lah. oh, aing gunting. Jing. Aing gunting geus ya. Oh, atuh aing lah. Besok bayar tuh aing. Monya. Sudah nu cerot. Suek ieu lah aing batu sok. Saya gunting. Ngar aing menang batu kan. Mana lah? Tapi kela perjanjian lah. Mun saeleh, aing dilelepkeun di laut. Untung atuh aing labuh mun di ditu mah anjing. Oh, enggak usah di laut lah. Ada sarwa-sarwa kene. Ada sarua deuna ge. Men aing sok. Anjing, Aing eleh. Oh, dua kali deui. Oh. Tah mun ayeuna aing kertas. Siapa tuh? Siap. Anjing, aing goblok. Sekali deh. Siap. Aing yang batu aing mah, yang batu yang gunting. Guntingan. Tas aing sok. Sok atuh aing gunting. Sok. Anjing, aing menang deui. Oh ya, nasi anjing. Bodoh aja. Ding panas yo. Goblok deh. Yang lelah itu terus kemana Isya? Bukan aing seragam. Ini ahun dia tuh. Aing seragam aja jauh. Cicing seragam aing. Oh, kadieu tinggal itu. Ya, situ cicing. Ini udah dia mah gerak-gerak ke sana apa? Lain ke langit Ke langit mah anjing enggak mau warung. Panas ya. Balik ah. Balik. Kalau pencata ada di situ. Untung aing geus mandi anjing apa. Kan perjanjian, Bro. Cukiran ayo aing kaleng Aing diajak mah. Alah kata. Senang sih gua. Yuk, aing dulu. Welcome. Bener. Panas. Ya, kalau enggak, Aing ya aku. Aing mah. oh, iya. Mending di lalap-lalap, mending mandi sarangan. Mana ya aing? Sosokan maju aja. Aing mah anjing. Kayak apa paling eleh.
Dong, kacau. Ah, bagaimana? Ah, gila aja. Ya, namun. Tidak era. Cangcut mati. Wah, aing goblok. Aduh anjing. Megah. Mantap ah, aduh anjing. Pegang segala nasional teh mah.